Карла кун башарга. Как у вас дела? Busy. Busy as a bee. I run like a hamster on a wheel. Кручусь как белка в колесе. Окей, guys. Topic, subject, тақырып. Тема сегодня какая? Вакыт, time, время. Time is it. Сағат неше болды? Время сколько? 8:25. 8-ден 25 минут кетті. Әнеки. А или 8:25. 8:25. По-простому на английском. 8:25. 25 past 8. Расширек қалды. Без четверти 10, да, к примеру, можно сказать, да? А на английском как, Андрей? 9:45 or quarter to 10. Әнеки, көрдіңіздер ма? Заучите цифры, отвечать таким просто легким способом. Правильно, Андрей? Yes, that's right. Все. Thank you, sir, as usual, as always, for your participation, Thank you. contribution. And in British, by the way, cheerio, помните? Пока-пока. Cheerio. Cheerio. Yeah. На американском catch on the flip side, guys. Bye. Рахмет большое.